आज दिन ले परे आंग तीनी से ब्लॉगिंग खाई तंगो देखो पीछे आ जाती है इसको भी मोबाइल से वो अट्रैक्शन है हंका आज दिन ले परे आंग तीनी ब्लॉगिंग खाई तंगो आज दिन बहुत मुझे लेजी लेजी फील हो रहा था इसलिए मैंने किया नहीं तो सोचा और आज भी मेरा मतलब सडन दिमाग में बत्ती जली कि आज करना चाहिए ब्लॉगिंग हंगा ताबोक सारी ने कितना बज रहा है शायद 6:44 ओ माय गॉड 7टा तमना नाय तंखा ताबोक सारी ने हंगाय संग बाजाराव थाना नांगो नगो मसर गरै मस ताइतम खामो मस ताइ मखैदों गरै हंगाय मखैदों हंगाय नायगा ना मखैदों ताम ताम पाइजाक न फर्स्ट हंगाय जों पुइला पनीर पाइना नांगो तामनेगे जों माने आं स्पेशली आं पनीर नि माने क्रेविंग अंगै दंगो अनेक दिन निसिनि पनीर नि क्रेविंग अंगै दंगो हंगाय दिने फाइनली पनीर संगै चालायनाय जों नगो न सनामनाय हंगाय आबो न अलरेडी 7टा तामै दंखा हर अंगै दंखा हंगाय निन बागै चिप्स पाइनाय अच्छा ओके हंगाय नाय दंदि आनि ब्लॉग पायासाक बाय बाय आगना याना सिदे तामसा नेबो मुंतामा नों स्कूलाव थांगिया दा न आमदि दांदि मोनैदि स्माइल खायदि स्माइल नों तामसा नायतिने लॉलीपॉप अच्छा लॉलीपॉप जाखाय नेने बुवा वा आयांग होनोब्लासा नेने बुवा वा आयांग नायब्लासा नेने बुवा वो यंग ओंनाय लॉलीपॉप जाखाय ओके फ्लैंकिस रिरदे आमदि ग्रदे याक बाय 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 साइरदे सी यू So marketing खाइबाय क्या दिनै मानै बेबो दं हय कुकुनि यागोबो दंगो आंनो नगो थाङै फुनुगोनो ताम तामसं मार्केटिंग खाइया आय नग गाना न नगनि नखरकाय न माने बाजार और न आस आयंगो तेकासे बाजार कदर दंगो आयंगो थांलिया जे नग गानाव न बाजार न थाङै खाइया हर बंगै दं खांखाय बिसि हासार थांलिया दस ताई हे चराइनि बेने बाबू बकरै बो थांजाक नगो त्रिपुराव थांजाक बो पारा थांजाक दे चलो आजा सो इहे जों पनीर पाइतो बुखा पनीर ताई इहे सेजनाबलाय अमना जों बाजा खायचा लायनाय ताई मस ताई आलु पाइतो बुमाने ताई हे थालिक जुरा उनको जुरा 10 टाका थालिक ताई अमो खायचा पाइतो माने स्वीट रस्क टोस्ट ताई चराइनि बागै चिप्स लवर तामा बाहायगे चाय दं खाजा मा खांसिद्रा खायसा नामै
कैसा खा रही है कैसा नीने नाना नो मैसेज कुन रना दमुसु नीने नाना नो नंगनी नाना नो तम साना मुसुं बाबाम अच्छा नीने नाना नो आजा हनी सादे सादे और सादे कैमरा नाशी की सादे yang nasi di camera nasi ki sade berai berai khai pai di sade khai pai di kapam pai utam chai tang chips chips thoda thok thogo orange orange able mo thoda thok tasty hni sala purana tasty hni sala tasty so ang tabuk aro paneer sanamna bagai tayari khai tongo ehi pula paneer no sung unko fry khainai mane kisa ekdom mane kasa kasa khai fry khainai bono tabuk so paneer fry khaibe kya ang hangkai tabuk sung tabuk mui songlai hangkai puila hangkai sung jira powder runai jira runai jira rumani pore sung so apore sung pyaz runai hangkai pyaz no kisa fry khainai kaham ka koloi fry khainai kisa unko red ungai kisa mana norom ungai thangai pyaz apore sung unko runai hasing bai risumni paste khai mani jayang amorumani pore taisa kaham ke kolnai gaumo kisa munmani pore som rakha sutui rakha tai meat masala mirchi powder tai garam masala ruoi sung kaham ke bono kolnai tabuk so masala rok muni pai sung he pyaz sorry moso bai tomato ri renai tai tabuk tomato no norom khaina bagai kisa kholobi tonnai angkai he kisa 2 minute ni pore ang khulukmani pore he kisa koloi pyaz no tomato no ang kisa mash khai dongo tomato no so tabuk ang oro alu risinai ga alu bai butirui bono tabuk isa low flame bai munna ni bagai kholobi toni renai tai ihi oro jang paneer ni tui naragui tonmani ang o tui no oro risinai alka tuiriya mane filter ni tuiriya oi sung o paneer ni tui no use khainai ga omorui tabuk ang kholobi renai alu munna bagai so sungoro paneer by roti no sung order khai tam ne kai aata rok bukurui hingkai ba sung unko roti no sung order khai lachha paratha hanai amo sung 3ta order khai tabo ang norok no hi phunugui tongo zomato tui order mani ihi 3ta roti sung omono no sung paneer by chalainai
Hello guys, kai ang paneer songbai kya tabu amo sung roti ungkur mani order mani som tabu taste khai no bahayang kha ani paneer ni mui एक मैंने पनीर का पीस ले लिया है नहीं आता टेस्टी बना मजेदार हम तरह से थे रोटी और सब्जी almost 어nek din dishi mi sung craving ang itong mani mani roti by paneer sana mo sung itong mani 어nek din ang ka katini sa mo ungko fulfill ungko 적수가 아니 पनीर में 적수가 ते रोटी by का बेस्ट कॉम्बिनेशन बिन जे ग्रेवी ना ग्रेवी गोने माने फोगो जो बिन ग्रेवी ना रबा हम देखे संगे ना जी बहुत टेस्टी बनेगा मजा आ गया so sentabo maisagana mane roti bai angko paneer sagana so dini ni vlog orano ang sinai asno ang sinai malay na next vlog bye bye for kaham